باش تماشاوان گهدار و شوبترین هجا ام درس خود دومینن مجارا درس مایا ایروجی مالباته نها ام همو اندام مالباته برز بکن د دایک دتواندن دا دبیجن دیامن جیامن دایکامن زمان نویسکی دا ام بنویسنن دایکامن دیامن جیامن لهن هرمین کردستان تب کارانین در نویسی دا جیامن نای نویساندن دیامن باف هن هرمین کردستان دبیجن باب یعنی باو لی کرمانجی یا بنگهین باف خوشک در نویسی دا مروفت کاره ببینه که در نویسنن خوشک لی ام در دبستان خدا در نویسنن خوشک و همان رنگی جی بلیفت کن خوشک جبو خوشک پیوکی دن جی هایتی بکارانین خوانگ اف جی پیوکی کردیه دوی مروف ویجی بزن به خوشک خوشک خوانگ و تیوان همانه هنجاج دبیجن خواه من جبو ما یا بنگهین خوشک خوشک آمن برا کچ آمن آنگو زاروکی مروفای کو زاین دا جن به دبیجن کچ جدر وی پیوا کچ پیوا قیز جی تیب کارانین قیز آمن دوت اگر ام زمان کردی لیکولین بکن ام ببینن که دو دیرو که دا دنویسین گونار دا پیوا دوت پرانی تاد بکارانین و اف پیوا دشبه پیوین گلین دن این هند اوروپی مینا زمان روسی دا دوچ انگلیزی دا دوته و د آلمانی و زمان دنین اوروپی دا اف پیوا و دختر یعنی دوتر تیب کارانین کر زاروکی مروفا زایندا نیر کر من پیوا که گشتی جبو زاروکان تیب کارانین هیا پیوا لاو من لاوکی من و تایوی کر من گله جارا دما تیب بانک کرن دبیجن لاو جبو کراجی دبیجن لاو جبو کچاجی دبیجن لاو مروفی به تمنی هری بچوک دبیجن بابک زاروکی کو نو بویه اگر کربه دبیجن بتک دهن هرمین کردستانه یعنی هن دورین کو کرد لجیان دکن بتک جکچ کارا دبیجن اما یا راست بتک جبو کرا مروف ببیجه جبر کو د کردیا گونار داجی د کردیا آوستای داجی ج زاروکی کرین را دبیجن پوتا د زاروای دملی داجی پوت دیواتایا کر یعنی پوتی من تی مانایا کره من وان آگاهیانا مروف بزنبه گرینگه جبر کو به دمیرا هنک شاشتی زمان دا چه دبن جبو که شاشتیانا چه نبن دوی مروف کوکاوان بزنبه اگر زاروای کردیین دن پیوان دوباره دکن به همان شکلی یعنی به شکلی که جداتر دوی مروف بزنبه یا راست اوه پوتی من پتکی من او هموش بو زاروکین کرین ابیچوک تیب کارانین ددم مدیا دا پوت جبو کراب گشتید هات بکارانین کریف و کریفتی از بارم هر کس به هایداره کریف کسی کو مروف دکه اندام مالباتا خو ده انجاما کو زاروکی خو دکی پیشا هن مروفین دنده نبی یعنی نوی زاروکی مروفا نوی من یعنی نبی من نبی آمن بیرک لهندوران دبیجن داپیر بیرک و داپیر پیوین همواتنه و وکف دین بکارانین گالک و باپیر جی پیوین همواتنه جبوی جی مروف هر دویان دکاره بکار بینه هر دو جی راستن دش جخوشکا جنا مروارا دبیجن دش جخوشکا میری مروارا دبیجن بالتوس جبری جنا مروارا دبیجن بورا جبری میری مروارا دبیجن تی
dişa min, baltûza min, burayê min, tiyê min. Ji jina tî re dibêjin jintî. Jina tî re dibêjin jintî. Hevjîna birayê mirova dibe jinbira. Mêrê xwişka jina mirova dibe hevling. Yani dema du xwişk du mêr standine, ew her du mêr bi hevdûra dibin hevling. Hinek ji ber bandorê zimanê biyanî dibêjin bacanax. Yani hevling û bacanax heman tişt e. Kurmancî dibêjin hevling. Dayîka mêrê mirova, dayîka jina mirova. Xwesû. Wek xasî, xesî tê bikaranîn. Di zimanê gel de, zimanê wêjeyî xwesû. Xezûr. Xezûr ji bo bavê jin yan jî bavê mêr tê gotin. Yani bavê hevjînê yan jî bavê hevjîn. Xinamî. Dema ku du malbat zarokê xwe bi hevdûra bizewicînin, ew dê û bavê her du malbata ji hev re dibin xinamî. Di jiyanê de rewşên wisa çê dibin dema ku zarok bêdê yan jî bêbav dimînin. Ji bo wan rewşan jî peyv hatine xulqandin, em wan peyvan jî fêr bibin. Di rewşekê ku di malbatê de dayîk tune, dayîk wefat kiriye. Yani çûye ser dilovaniya xwe. Jina ku were mal û dayîk tî ji zarokan re bike, jê re dibêjin jinbav. Jinbav. Yan jî dêmarî. Dêmarî. Rewşekê ku bav wefat bike, yan jî biçe ser dilovaniya xwe û dayîk kesekî din re bizewce, ji wî bavê re dibêjin zirbav. Yan jî bavmarî. Dewandina wan jî vî rengî çê dibe. Jinbava min ji bo dayîkê, zirbavê min ji bo bav. Dêmariya min, bavmariyê min. Dema ku jin û mêr bi hevdûra bizewicin û yan jin yan jî mêr êdî xwedan zarokekî bin, yan jî du zaroka bin, hejmara zaroka ne girîng e, wê demê ew zarokana ji bo wî jinê eger zar zarê mêr bin. Yan jî ew zarokana ji bo mêr eger zar zarê jin bin, dibin xwedan van navan. Zirkur, zirkeç. Ji bo keçan û kuran. Yan jî keçmarî, kurmarî. Hin herêmên Kurdistanê jî ji bo keça jî, ji bo kura jî dibêjin nevisî. Nevisiyê min, nevisiya min. Ji bo çi girîng e van peyva teva bizanbin, ji bo eger hûn kesekî bibînin û pêra bipeyvin û ew ji we re besa zirkeça xwe bike yan jî zirkurê xwe bike, hûn bizanbin zirkeç û zirkur çi ye. Yan jî heger ew besa nevisiyê xwe bike, hûn ê bizanbin ku nevisiyê ku ew bas dike zirkur û zirkeç. Di vir de em ê dersa xwe bi dawî bikin, lê mijara malbatê hîn xilas nebiye. Di dersa li pêş me em ê vê mijarê dewam bikin. Niha jî bimînin di xêr û xweşiyê de heta dîtineke din.